Achondang date 30 August 2025 tangye. Tangkul customary law na tangkul women we 1 day seminar sai le gender justice in a team sa jine. Program hi tangkul kutam now long MU na hosai laga Manipur State Legal Service Authority ashina sponsor sami jine. Ji hili amelek na member secretary saida ana ngchon mi da paila kai na sakhui je alik jung ni she lagam tai la kai na ishi TKLMU ekdam nawbing ashi executive ping ashi president Musado Horam daga secretary Christy daga Juya ashik tumni da contact side ashik tumaming pning dar ashi executive ning shila ge jangai program hili tum na muchu khangrum hi tangkul customary loina itum tangkul shinaw ge him taila ga na muchu ngrum jine hili keynote speaker hi oja shimri shang yang ya paurei now arhon senior advocate ne high court we ana keynote speaker sami jaina gender justice ki galai ge ji tangkul shinaw na customary law hi katha dalai indian law li compare sa ga katha ga ji ana general sala ga na itum ni mutimi keynote speaker salaga Kakaniali ina tangkul customary law a short introduction da ina tangkul customary law hi mayonza tangkul mayonza jena tui how da kashika ina ji minatrawi speech me jiuthile ajon philamjan tangkul shinaulong imphal wi president na itumi tangkul women's past and present yang humaram yana matu yana shinaw bingi katha sa nagaru ki thad lei dele kachi akana ajon yaliwon mem yaliwon ahi doctor yaliwon ne ari DM University li assistant professor sa dale LMS law college li ana Indian perspective na tangkul customary law hi matu mi chine ili anam tai lagai na domestic violence li yang laga hange shinaw li violence ai ka katha da tangkul va justice mi ka chi katha ya tena pong kang te jila tiu katha da sang naw mai thui da them yaw la luiram hi longpi naw ne ana ma tang historical point of view aina ana hi tangkul customary law ina shinaw amram hi kam tu exane shinaw ana kahang aka daila ga thing jangai baina shinaw position status hi level dai sang sakre jiga property inherit ka jai akhne da kahang ni tada ju dili tum question arc sik laying rume kai kana mutu kai jili question sai laga ma tada hili discuss ka ngom ne pukrela maram la aga jangde bai inei da dang han ka mi pukrelai hili jangne de thada yu ka thai tiok naw ja ga pukrelai im thala kain ka pikai ma lai lak thu chen ka sakhale boundaries de khuigai ja de china ai jingum thada thumang sai che ala ga jai gni singui ga yong shot chi ga shok sang ta ka chui pukrela bing jina ma na re khu ga ichina na chim sa lo ta shok khama wi ji china thum sama wai ta thada lai ma lai phajne kharjan ji ki tio ra shum phajne ka marna kai ni mathai tu jine ka arwan laidar lai pung mai na hum pun khangma tam ni peace committee da sai ka chu ma ni shnaw long no pukrela akshi inbox sa de ka chba ji ba ka changkhat awa yu pukrela ba china na ta yawe ashu tun se pa cha chba ji ta sa da pa tang sa ngai alaka ojarin ga oram wi random thoughts ni da ana pukrela wi chi chile la ka pe de ana shnaw bai na ga da sangam le ji ga yang na ka marna ga na sajun ro ga casualty ji marna ga thing ji wai tha da chena sing ga changshun ga khami ji ta de sa da sangai de ji ba chi da pa pai da khan tai no te tre laka kamatai akana ithumi question mang han thela ko ne wo laka khanghan ga tai la sakla ko miar now akana ai ala scholar ne ana khangani shinaw mang kam shung da da miar now wa yon chao gai da da seminar sing kai mapam ne da
ba je tangon mi seminar singka je shinao li pura myar naw na sa ka cham gai da chada chu idea na sa gai ne chu bangai na ji krak san idum ji mai discuss sa wa li ka phap tang ro ma man gi ji ne first impression ni khayon da le sa bai ka je idum ga dai dam kui pai ni ji hi da hang ni ngai ye in a answer ngan ga ga a kha da healing so la gai na provocative sa la gai na a kha hang o responsibility ga jang shinao na myar na wi da right song bang ra ka responsibility ji crash ro in ha pokra da in hi da provocative sa la kai na kang kang san ka iwi kang ara hi audience ping na pha mata thu chi la pai thena jon philam jan ba nang han ka ni ana empathy umaram kang in hi umaram ni kwain hang ok le ji ka shinao na myar na participation hi kachui thakling rai chara jika ba khnem thakil lang rai chaga ka thara ka chi wi thana chu discuss angai jan kang sa ne chena ot ka teu ka sa driver ka tha or suppose chelli ka jang ka dai la rai chai ka decision making hi shinau na la o he itum na decision ka khuli sakyang ka jang dargar sa yang itum ka jang hi dargar sa pung hi sakta khuira da ka puning ka tha lai mai la bai ki ne khnem mod di chung mai da jang or jakshi od li shinau participation lang rai chaga cái ina thada idea cái này sao chứ này cái discussion gì ina thada audience li provoke sa mai cái question chung mai shok ra cái phani san mà chỉ khang te cái mà gender justice wi thada kam chu kadam jitran dangol chinau hi nem naw hi cái là ning ne ka certain area li itumui society li chinau li deprive sa ga cái tai le chiwa mung mi ne ka chinau la at the same time myar naw li chui mai ta ka laga or myar naw ba rai na immune sa kai atam lang bai chadam hi myar naw hi pura shinaw ke kam sa kar ka thaya in hi thai da changka tam tha mai da discuss angai jine ka atam mi khang ji la jang laga I thumui chi da kup sang kai ne ka da ring phala gai ta san pi China digal mi basli ning ki simili ngai ye laga participants ko chung krai ava bing na ning sang la kai ram mi tai la kai na shinaw long China katam now MUE laka DM University wi kachung karaye tikelai basila rami ye kangatai kpa ma mai rak lagi jim thei troi ka ma itu mai program mirang rum laga mapung phang sakai sai ko chuwang ni share ina program ni sangai laga ina ngaran ga khui sane laga tada ungsung kang sak ni chena rali chakat ning she kana adam ni la hikta program singalu ngai ye laga itum scholar being inclusive sa mai da laga audience la inclusive sa mai da da machong runga ye mani ka shinauli chipate da phaning shon ga chila mang shok myar naw ni tumni ta shon ni ja ka chilam tha da mang shok shinaw mang jek pam tha da shimang ni tha da jek ka tangai li ba itum public platform ni ku shok la ka ma shinaw la myar naw la jangrum ser la ka thala kle chi che thala ga na phapta kang rok chi targar sai da khui chena khnauli la seminar ka thala conference ka thala state level ka thaina sangai da paning de le itum tada suggest la sang rok ma man ga sawa kwai sa se next la kai